Halo teman-teman, wow, ada balon ketawa warna kuning sama ondel-ondel pakai baju warna biru nih teman-teman. Wow, yuk kita pecahin balon ketawanya nih teman-teman. Yuk kita pecahin yuk. Kira-kira isinya apa ya? Meletus balon ketawa. Wow, mana tuh hadiahnya teman-teman? Wow, kita dapat permen karakter kelinci teman-teman. Wow, terus kita dapat zebra warna hitam putih. Wow, mantul-mantul. Terus kita dapat ondel-ondel Betawi pakai baju warna biru. Ini empo ondel-ondel teman-teman. Kita lanjut yuk teman-teman. Wow, ada balon warna pink nih teman-teman. Wow, ada abang ondel-ondel pakai baju warna ungu juga teman-teman. Yuk kita pecahin yuk balon warna pinknya. Meletus balon pink. Wow, ada telur warna kuning berhadiah nih. Yuk kita buka yuk. Wow, isinya uang loh teman-teman. Wow, yuk kita hitung yuk uangnya ada berapa nih. Wow, ini ada uang 1.000 dan 2.000 nih teman-teman. Wow, jadi kita dapat uang 3.000 nih teman-teman. Wow, mantul-mantul nih kita kumpulkan teman-teman. Wow, terus kita dapat apa lagi nih teman-teman? Wow, ada singa, si raja hutan teman-teman. Wow, mantul. Terus ini ada abang ondel-ondel pakai baju warna ungu. Kita kumpulkan teman-teman. Kita lanjut cari lagi di sebelah sini. Wow, ada lagi nih teman-teman. Wow, ada balon cium warna merah nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Yuk kita pecahin. Meletus balon cium. 1, 2, 3. Wow, ada hadiahnya nih. Wow, bola sepak berhadiah. Wow, yuk kita buka. Wow, isinya Yupi nih teman-teman. Wow, kita kumpulkan teman-teman. Wow, mantul-mantul. Kita dapat jerapah juga nih teman-teman. Wow. Wow, kakinya panjang dan lehernya panjang, dan ini ada abang ondel-ondel pakai baju warna pink teman-teman. Yuk kita kumpulkan teman-teman. Kita lanjut lagi. Kita cari di sebelah sini. Wow, ada ondel-ondel pakai baju warna oranye sama balon ketawa nih. Wow, lucu banget nih. Balonnya warna orange nih teman-teman. Yuk kita pecahin yuk. Kira-kira hadiahnya apa ya? Meletus balon ketawa. Wow, hadiahnya ada Caca nih. Wow, mantul-mantul. Ini ada gajah. Badannya besar dan belalainya panjang nih. Wow, mantul-mantul. Yuk kita simpan teman-teman. Wow, ini ada abang ondel-ondel pakai baju warna orange nih. Yuk kita kumpulkan teman-teman. Kita lanjut lagi cari mainan. Wow, masih ada nih teman-teman. Ada balon warna hijau, ondel-ondel polisi sama rusa nih teman-teman. Yuk kita pecahin yuk balon warna hijaunya. Kira-kira hadiahnya apa ya teman-teman? Meletus balon hijau. 1, 2, 3. Wow, ada telur berhadiah warna pink nih. Wow, ada hadiahnya lagi di dalamnya. Ternyata isinya permen Yupi ice cream. Yuk kita kumpulkan teman-teman. Wow, mantul-mantul. Ini ada rusa nih. Wow, rusanya kita kumpulkan teman-teman. Wow, ini ada ondel-ondel bapak polisi pakai baju warna coklat. Yuk kita kumpulkan teman-teman. Kita lanjut lagi yuk cari mainan. Wow, ada sesuatu tuh teman-teman di dalam keranjang ini. Yuk kita buka.
Wow, banyak superhero nih di sini teman-teman. Wow, ini ada Venom nih teman-teman. Wow, terus ini ada Iron Man hitam. Wow, mantul-mantul. Ini ada Spider-Man warna merah. Wow, ini ada Iron Man merah nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Yuk kita lanjut lagi teman-teman. Cari lagi, masih ada nggak ya teman-teman? Wow, ada lagi nih teman-teman. Ada Bustayo. Wow, ada satu, dua. Wow, ini ada Bustayo warna biru nih. Hei Tayo, hehehe. Ini ada Bustayo warna hijau. Wow, mantul-mantul. Kita cari lagi. Wow, ada lagi nih teman-teman. Wow, ada helikopter nih warna hijau. Wow, mantul-mantul. Yuk kita kumpulkan teman-teman. Kita lanjut cari lagi. Wow, ada mobil tempur. Wow, ada mobil Pertamina juga tuh teman-teman. Wow, yuk kita ambil yuk. Ini ada mobil tempur warna hijau nih teman-teman. Wow, keren. Ini ada mobil Pertamina warna merah dan putih. Wow, yuk kita kumpulkan teman-teman. Wow, mantul-mantul. Kita lanjut lagi yuk cari mainannya. Masih ada nggak ya? Wow, sepertinya udah nggak ada nih teman-teman. Halo teman-teman, ini udah ada keranjangku nih. Tadi kita dapat gajah. Wow, terus kita dapat jerapah dan kita dapat rusa. Juga kita dapat singa si raja hutan. Wow, terus kita dapat Iron Man merah teman-teman. Wow, terus ada Venom juga. Wow, terus kita dapat Iron Man hitam. Dan kita dapat Spider-Man merah teman-teman. Wow, terus ada Bustayo juga nih warna biru. Terus kita dapat Bustayo warna hijau. Wow, terus ada mobil Pertamina. Wow, terus kita dapat mobil tank tempur teman-teman warna hijau juga. Wow, terus kita dapat helikopter warna hijau. Wow, banyak banget mainan kita nih. Terus kita dapat ondel-ondel pakai baju warna ungu. Ini abang ondel-ondel nih, kita taruh di situ ya teman-teman. Terus kita dapat empok ondel-ondel pakai baju warna biru teman-teman. Terus ada abang ondel-ondel pakai baju warna orange. Terus abang ondel-ondel lagi pakai baju warna pink teman-teman. Wow, terus ada bapak polisi. Kita taruh di keranjang ya teman-teman. Wow teman-teman, ini hasil berburu mainan kita hari ini teman-teman. Sekian dulu ya video hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dadah, terima kasih.